okwiruka kutakatandikire abiruke babanza kwerundanira hari Rotary House mu Kiyanja aho babanza kukozesebwa ebisasayize bitari mumwe na bimwe na bwanyuma nukwe kusimburwa kandi umukoro gwakorwa meya w'Orurembo Mbarara Robert Kachebezi. Okwiruka kwabakoryo kwa kilomita 21 ikume hamwe n'itano kandi kutebekanisibwa n'ekigenderwa ekyo kugura ebyoma ebyomurembe ebyo kwera abana abarukuzarwa batashikire kandi sente z'urukwingana kahombe kamwe omusente za Uganda nizo zarundanwa ezirukwija okuzahirwa rya Mbarara Regional Referral Hospital. Budget ya dollars emparallel na mlana from za Uganda ziba almost billionaire when hata ikuwa argani manyangu ba sponsors wakile sente na naba kusinvest kwa sente so itendati west inshonge kitore twayikwatana na Rotary no bakosha twayikwatana Rotary twayikwatana na Rotary telekanisa y'Rwanda kwa safe motherhood weturukikangira ibaro ya hospital. Run zeze zikweta Safe Motherhood Run is organized by Rotary Club of Mbarara tuyamba okurundana sente kwija kugura na no kutunga ebiturukwetaga okukora ikikweta neonatal ICU. Beba it Safe Motherhood kandi umuntu yabatazirwe takabo nyinemo kumaro kugira ngo nayirukira ihururu eyo kujuna ba mama bitu abakugira ubuzibu umukuzara twatungana no mugisho gwo kusengura medo ninsima team yanje ikwiruka hamwe. Omakura gandi timu ya karere nyemwe bazyo ehangwire ngabo y'empaka za Ntale Lions League bwanyuma yo kusinga mujuma ahagore mwaharizero omufinals zizanirwa hari Dams Water omuri Jinja ogubire guryo murundo gwo kubanza karere kutwara ingabo omyaka 13 eyempaka zitebekanisibwemo kwiho mwaka gw'2015 ndoa alvina yo mupira karere ne timu yabeja bashomire Ntare hagati yo mwaka gw'2010 kusiyo mwaka gw'2015 kandi omujuma nabo mwaka ogw'2009 kusiyo 2014 empakeze za Ntale Lions League nezabeji abashomire Ntare School kandi finals zitakazanirwe habandize kubaho omuzana hagati ya Bwera FC abeji abashomire Bwera Nyanji omurobushenyi barukuritana na MH Holistics abeji abashomire Mero Hill High School kandi aho muzano gujire kwera Bwera sesinjere ahagorisha twahari ibiri penalties. Echo kubanza nyenda kusima omuzima timo omuzima abo kwika faino ejyo faino yito yo kubanza bonka tukirehembera twayerekanga tubasa kuzana sechi kumanya next season tukwija tuli abamani timu yitu yatwale chikopechi abo kugira ngo 20 kora hamwe kandi tine ba managers bina magezi mindi nonga ba managers bakuyiya atimu ari kumana bwengarekinga. Chairman w'ekigombe kya Nsoba ekyabeja bashomire Ntare School Apollo Kashanko hamwe na Joseph Masco or patron wa Lions League nibo bakurira omukoro ogwo kuhereza abasinguze ebichoncho. Doram Edwin hamwe na Era Cheza ahabwa Agacencwire.